الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pumangnin tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala pakambarakat niyan. So mga oras tano. So umur tano sa si itano mo sar si ko ikasusu atarkitano o kadnan tano. Ayamala pumangnin tano di tano di pagaminaminan si ko Allah subhanahu wa ta'ala na managatan wag yung kuto ang mga dakwano agama na rakes minggulalan tano. Kay ibaratan o kapag siya ilmo so di katuntuta si iko mga sabdan o nabi sundawan o agama na lagi dagi ang kuto dalin daga gusto kilakilat di maka pembelag din di ikang barakat naging kuto kapakatutundugiran maknanya so ilmo na rak sa mininggulalan mambo. Si iko miya nga una mga record tano wini ko datano punaya pagpuon na mbaal sa video na kalangwan mini-record tano na kailwi tano ron giyang ko tuwa basa rugurugod. Si iko kalangwan mga record tano miya nga una. Si mambusaging ka video tano man to na ay pagingaran tano ron na Al-Qur'ano tadabburun wa amal. So di ikaprogrugo da si iko Qur'an gusto kipag-apply nun kapunggal bakkaon. Si iko kaprogrugo daw na oryan yan na so kapunggal bakkaon. Sa inutan may pikir ayatano ipagingaran sa giya video tano agus si iko kalangwan pumakatalundugon na madaklot wa sabab. Ugaid na tinimbul tano si iko telo asabab. Paganeron na kagiso di ikaproguruguda si iko paraman wallahu subhanahu wa ta'ala na isanan si iko 5 akab na raktan o Quran. Akab na raktan o Quran na 5. Paganeron na sukabatiaon. Sukabatia si iko paraman wallahu subhanahu wa ta'ala. Sami aloy si isa suratul Muzammil at Allah subhanahu wa ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Maana batian yu so Qur'an sama pia agumalanat. Kailangan na mapaganad matiya so Qur'an kapalitan ron din matao so mga sambayang tano magisenso para luas sambayang susunat sambayang na kubatiatan ron so Quran kubatiatan ron so Fatiha na uditan mata umati sa Quran na anto noonon batian tanoron ay kadua kabnaraktan o Quran na so kapamamakinagaon mialoy si sa suratul A'raf gumni Rasulullah subhanahu wa ta'ala wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Pagsamaan aging kutwa katiro Allah subhanahu wa ta'ala na amay kabiyat ya aging kutwa paraman wallahu subhanahu wa ta'ala na beginiyo sa matanos si iko pamamakingan niyo. Waqad thabata anna nabi sallallahu alayhi wa sallam talaba min Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ay yaqra'a alayhi al-Qur'an liyasma'ahu minhu kama fi sahihain. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya kaysa piyang ninian si iko Abu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu atigi nabati ang karaken so Quran na miya kagiraw so Ibn Mas'ud ya Rasulullah ando manay kambati akrakaon si irka inituron tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam akabaya akan managakan si iko salakaurakan. Miya panutulpan, amya kaysa asukon so Nabi sallallahu alaihi wasallam na plalakaw na siya gada niyan suwalay Abu Musa al-Ash'ari apambatiya sa Quran na tumiyargari so Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tiyan dengan yan sa pamamakingan aging kutuwa kapambatiya o Abu Musa al-Ash'ari. Miya kaysa panapitiro yan si iku Abu Bakar radiyallahu anhu at iginahi Abu Bakar na igira pembati ka sa Quran na malaukap pagkatanuga. Na pitiro iyang man si iko Umar radiyallahu anhu at iginahi Umar na amay ka igira pembati ka sa Quran na malauka tung ka lagi dup pagkatanog tanto.
Mana niya nakarinad no to, aso nabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na apias kaniyan na pumamakin na ganyan so para manu Allah subhanahu wa ta'ala. Na upama ka pumakin na ganyan na sakita no mga day na sakita no pen dirumpo makinag. Gina ni ikadwa akab na raktano o Quran ay katlo na suki murais nun. Mialoy si sa suratul Ankabut tigu Allah subhanahu wa ta'ala bal huwa ayatun fi suduril ladina utul ilm. Pwede sa maanaw to, tigu Allah subhanahu wa ta'ala aya kaya barata naging kuto a Quran na miya tungkop si isaging kuto a puso o miya maratiaya. Mana kaya tungkop yanon, na kaya salatanon kami ni muray siran. Na nanaod no to, sa sukuran na kabnarian rakita no kimuray sintanoron. Ka ayamalaon na si isalungan amori, mialoy si isa hadith, miya panutul si iko sunan Abi Daud, tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, si isalungan amori, pagkatalingo maging kuto malaika ang girawa iqra wartaqi, bati ang ka sukuran, nagu pelagu-lagu naka, piya-piya sa lagid no kapambati ang kaon si isa dunia ka aya kebaloy daradat ka libil ka kesampayan si ikudar pa ka si iku surga na supulimpusan akebati aka ayat si iku Quran na aya ka kebatiaon na ya makna niyan na miya batia apuun si iku puso minimurize kay mo to giya inalwi tano atelo na sutigo ba sa Arab makhdum aya makna niyan na kaya sa kudu ano na reso Quran. Mana niyan na so kabati asi ko Quran. So kapo makinagaon so kinimurais nun na miya adnanan piya-piya. Miya adin so mga darpa, mga madrasa at pembatian sa Quran. Miya adin mambu so mga miya makalbulbuda okit kakinagata si iko Quran. Kinagta si iko cellphone ta, si iko laptop, si iko pimbarang agajit. Kitago sa USB upama kaso magda sa truck na kitago yan si iko truck yan si iko radio na mapumakin yan kay mo tumang buwas so kinimurasin si iko Quran na mi adon so mga darpa litahfidil Quran na mi tanon so masya Allah mga miya makamuray sa Quran kay mo to na miadin mambusudi ka kaprugrugo da si iko Quran uhay ugaid na kanabalagid aging kanan taluay na luitano ginggo ti amanan niya na may pikirtano giyay ipagingaran tano pembendinganan tano si iko mga video tano asudi kaprugrugo da si iko Quran kakagi ay katlo akab naruktano Quran na sudirun di ikaprugrugo da tigu Allah subhanahu wa ta'ala kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru na adempen riwayah ageng ko tuati gulla mubarakun litadabbaru padisamaan ageng ko tua aya na tigullahu subhanahu wa ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru makna niyan na so Quran ini turun na merka babarakatan ka litadabbaru ging ko tuwa riwaya litadabbaru na anyo maprugurugod si iyanan si isa surat Sad mialuipan pitiro Allah subhanahu wa ta'ala si isa surat Muhammad tigina tigwallah afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha padisamaan aging ko tuwa katiro Allah subhanahu wa ta'ala na tigin abairan da proguruguda so Qur'an antawa aka aya mambebeta daging kutua mga puso iran na lagid aging kutua aya maanan yan na tumigas sabat tulaki takakya tungkupan sa kaya kandiduin sa aya maanan yan na di makaprugurugod kay mo to ginan iikapat akab naraktano o Quran asudirun di kapruguruguda ay kalima naging kutua king gulalan nun Nagiya mambu ipitiro tano ay ngaran aging kaiya bendingan tano na so Quran so dirundi kaproguruguda agusuking gulalan nun. Giya ay kalima na inoy ni turon so Quran ka an minggulalan. Minggulalan so mga
kalangwan ami apadalemon na nagiyay kabenar katano o Quran. Inunta na sa mga sahaba ridwanullahi alaihim jami'a aya kaya panutula ko kinimurais ni ran si ko Quran na tigira na mimuray sa miyaging ko tuwa 5 ka aya Quran 5 ka ayat si ko Quran na pinamanamara nami idiyamidum palapasan o diyami pasi minggulalan. Gingot itigo Allah subhanahu wa ta'ala inalun niya sa suratul Baqarah alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Susirano to atigo Allah subhanahu wa ta'ala inituro nami kiran so kitab sa kaniyang so Quran na diiran di ipangadiin sa matanos kadiiran di indelem na sumanga mufassirin na ayun ipamaaniran roon na iran di indelem ka aniran minggulalan aging kutwa maanan yan. Adin isa si iku mga sahaba dia kang gatusan sungaran yan miya kaysa atigi na adin asa ti mana aya si isa Quran tantua kang kudi ipanamaran aking gulalan na kan si iku maanan yan na tamani man tu atigi na dakan minggulalan so maana aging kutwa aya. Aya giyang kutwa aya nas kanen sukatiro Allah subhanahu wa ta'ala wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Mapapadalam si saging kana na aya amay ka suwari so muslim nang bisita si iko pagarian a muslim na makatalingomon na naupama ka gumiraw aging kutwa pagarian a muslim apimbisitaan niya nakaswi ka badin si iko mga oras ginani maana aging kana na aya wa idza qila lakum irji'u farji'u amay ka makano si ikwalay a pembisitaan yun na matirur kano akaswi kano si iko pedoras na kaswi kano bu huwa azka lakum kagiyang kutuy miya kapiapiyar kano pagagiraw giyang utwa sahaba bubuti giyan si iko mga pagariakan ang mga sahaba na amay ka makataling makukiran na tiro ni ran rakno to ka anakan makuha aging kaya aya at tazkiya kumira Rasulullah huwa azka lakum giyang kutuy pinakamapiyar kano na ilaman to giyang kuto sindidan arugurugu diran si iko Quran kagimataan mambumanarya margana pikiran o baka mimbisita si iko pagariya ka na so kaya pa kaumangkaw na piyakaswikan yan din kakatawan ang tuno ni sabab kapag problemaan o pagkasakit o maninsan na inupan magagaw tao ada ay maanan yan na kumiyasyo sa mapipiagino niyang kaging ko tuy ay maanan yan na miya ka po na saksi as wala na si iku lagi duto na lagi diyan alinang aparatyaya ginan ipaganay as habab so kaproguruguda si iku Quran na maapad si iku kabnar katano o Quran ay kadua sabab na giyang kaya aparaman wallahu subhanahu wa ta'ala na kalangwa na kaya taalok kanon kalangwa na kaya koneksyonanon na miya pakalbinian anto nono ni maana aptirun tano saging kanan pitirut tano na aya maana niyan asu Jibril alaihi salatu wassalam na miya baloy sa kanyan pagkaawid si iku wahya turun si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa kaniyan imiya baloy amiya kalbi anabi nakaging kayo to na mini koneksyon si iko Quran kagi ko iturun so Quran na ayakin iturun non na si iko ulan-ulan a Ramadan ginga ya pagkataling umaabulan a Ramadan na sa kaniyang man mambu imiya kalbi ulan-ulan initurun si iko gawi kagagawi Laylatul Qadr namin baloy mambu amia okor agagawi amia tindus rabaw ada lagi diyan amapia agawi sakay mo tumambu ini turun rakitano nasa katano mambu imia baloy amapia ada lagi diyan umat giya manan yan masisinya tano pangninta taguan mambu Allah subhanahu wa ta'ala sa kabarakat suditano di imapamagusay subkirikord tano siya video na pakambarakat no Allah subhanahu wa ta'ala sa kanggunaan tano langon sakita no ay amanan yan na mga bangsamya makinugon ikatlo sabab na naging ko tuwa pumukas tano sa kataksilan ko kaya giraw o Nabi sallallahu alaihi wasallam mi alwisi sa suratul Furqan guminiraw so Nabi sallallahu alaihi wasallam inna qaumi ittakhadhu
hadal Qur'ana mahjura. Ay manan yan na miya kagiraw so nabiya kad nanakan na so mga umatakan na tiyawarang iran so Qur'an. Si ingka ko pumukas tano roo na nagyari imiya pikir tano iniingaran tano saging kaya programa tano arugurugo si iko Quran aguso kang galabakaon insyaallah si iko uman alungan a Khamis igira ke sumbiyangan sa magarib na sumpatan tanwaya si iko kalangwan apo makatalundog a video tano na prugurugo din tano aging kuto sabued si iko ayat udi na sabued si iko sura sa Quran kagi katawan tano sumapapadalam ungangan si iko Quran na tantuari kumala na ayabu ang maprugurugo tano ron na swiptitik sa puso tano so kagagatan ron na pangnintap tufikan tano wallah berakat sa insyaallah si iko pakatalundog alungan a Khamis na precord tanok man si iko lagi daya oras insyaallah makapamagpedatan roo si iko lagi dito oras balasan tano Allah subhanahu wa ta'ala hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.